Kwa my brothers and sisters, especially wale wa kutoka nyumbani, ndaite babo mwezi. Tumuatirane igesa kugitu gisiku. Ikiguseka dana changamwanga nige tukeke. Kimole buya. Mwanja na nige tukeke. Dero mo na Teresia. Ogere tuakore ndiye. Tuachiramo. Ekero tuachiramo tunaikishona na endele tutali ntuligo salimacha. Mekutana yetu yose. Kipagenda, I want to thank you my brother. Because you are the least. Mekutana yetu yose yaro uko nao. Wandogo denanga sifa tamaitike soko. Sifa no mwini. You know, we are saying agenda enene. My brother na watoja kuumira na asigete ndo sarene chin koromono mpaka tosinyino wanogo kwana igo kunogo sabakwana as a community. Nabana karate ndi mutakera chingo ikoba soeko enoane karo tukura manatwe keke wango keke watigera hororo wetani ekera mabi do konyo na radio kwa dek asore yeah, anything can happen. Igo, my brothers and sisters, esabali ene mtambe mtunege saku muma the challenges keto chiroro tikatorenga kituo chibeka mo toirege saku wotu